Juan mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idi kepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, boydeng kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makdeng ku pesakat kami sukutan keluahan en, mersodip mo kita asadak tong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permasih ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami ibagasan tendim simbadiai di, ibas sukutan enda. Amin. Renungan tasi dari en, ibuku renungan wasiat nai si merjudul Dewi Keadilan. Si bageni do kelapihan simbadia, imosi tersurat ibas sada Samuel bindu 2 ayat sada soh ayat 10. Janah nat si bagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pewaluhken si mendok. Ibas kinim persuknai, ipekeke kalak si somer harta. Ibas kinin dersanai, ipeluah kalak si merlea. Ibaing ngo kalak i gabe dengan si mersangap. Jana ipebangkit ngo kalak i, yulan kalak persangap. Jaho bango si dasa dengan tanoen, ibabona ngo ipajek dunia en. Mulai pengadilan, itanda ngo patung Dewi Keadilan. Dewi Keadilan biasana igambarkan sebagai sekala dewi, si mencekep golok keadilan itangan kamuhunna. Deket alak timbangan itangan kembirangna. Dua nama sang dewi itutup oles, mahan tanda bahwa ia oda memihak ICP. Tapi lot sadakala mergerar Dr. Glenn Stassen, dosen Fuller Theological Seminary nai, pernah menerangkan sada patung Dewi Keadilan si unik, si pernah ijumpana. Sang Dewi sini tengen nai, igambarkan derang mengintip ibalik penutup matana, lako menengen sabiji manuk-manuk, ugahan ialah timbangan sini cekepna. Patung idi lako mendokkan bahwa Dewi Keadilan sebenarnya memberikan perhatian khusus mendahi pihak si lemah. Idi mosi terjadi mendahi hana. Ia oda merduka, janah bue jelma mengereheisa. Hana mengido mendahi Tuhan. Jana Tuhan pe kikabulkan tengiang hana. Jana ia pe menubuhkan Samuel. Hana langsung mersurak. Ateku merlolo ateku merna Tuhan. Tuhan ke pemate deket ki penggeluh. Tuhan ke pecerep deket ki pedatesma. Menurut Hana, Tuhan imo Dewi Keadilan, si memere perhatian khusus mendahi si lemah. Kumernaidi, Hana mengengetkan, ulang mo kene dak merana sombong, ulang ma caci maki irana munai. Karena langkah nehe kalak si ikelengi ijagaina, tapi jelma perjakat kenah mate binasa ibagas kegelapan. Jahoba imo Dewi Keadilan, ia mo si peluah kalak si merlea, jana si pekeke kalak si somer harta. Mersodip mo kita. Lias ate mo Tuhan, singgo memere kelengmu taba kami. Kumerna keleng atemi gabe boy kami mengkekelengi ko. Pergeguhi mo kami Tuhan, ibagasan gerar ni Tuhan Yesus, mersodik kami Pak ko. Amin. Bagi mo renungan tasi dari en, ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkiteken i kita karinana, nggomo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus si permendebasa emosi masuk-masuk kita karinana, juah-juah mo banta. Shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.